turabasuhuje cyane. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe abanyamakuru b'abahanga hano mu Rwanda mu bijyanye n'imikino. Uru rutonde rwakozwe hifashishijwe ibitekerezo by'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ndetse na WhatsApp. Nk'ibisanzwe rero turahera ku mwanya wa 10 tuza imbere. Kuri uwo mwanya wa 10 turasanga umunyamakuru ukurikiye imfura Eric Tony. Uyu munyamakuru amaze igihe kinini mu Rwanda muri uyu mwuga, aho yandikiye ibinyamakuru bitandukanye birimo nka Ruhago Yacu, Rwanda Magazine, Igihe, akaba ari naho akorera ubu. Uyu nguyu rero ni umwanditsi wandika inkuru utasangamo ikosa. Ikindi rero azi kwandika inkuru mu mikino iri kuba ako kanya, match live. Uyu nguyu rero ibikorwa bikaba bitamucika hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga Arigoga Lucy. Uyu ni umunyamakuru w'umukobwa ukunzwe n'abatari bake hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu munyamakuru rero akorera ikigo cy'itangazamakuru RBA, by'umwihariko televiziyo Rwanda. Akaba amaze imyaka irenga 10 mu itangazamakuru, aho yakoreye kuri Kiss FM ndetse na Radio TV10 Rwanda. Ni umwe mu bazwiho kuyobora neza ibiganiro ndetse no gusesengura neza. Akaba ari icyitegererezo ku bakobwa bifuza kuzavamo abanyamakuru beza. Twihuse ku mwanya wa 8 turasanga Hagenimana Benjamin Gicumbi. Uyu yakoreye ibinyamakuru bitandukanye birimo nka Radio Ishingiro, TV10 Rwanda ndetse na Radio Mwezi ariho abarizwa ubu. Ni umwe mu banyamakuru b'abahanga mu kogeza umupira, kuvuga amakuru ndetse no gusesengura amakuru y'imikino umugabane w'i Burayi. Akaba asanzwe akora ikiganiro cyitwa Sport Bar gitambuka kuri Radio Umwezi kuva saa 12 kugeza saa 3 z'ijoro. Umwanya wa 7 turasanga Rugaju Regan. Uyu munyamakuru yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Flash FM, Contact FM ndetse na Radio 1. Kuri ubu rero akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, aho akunda kumvikana mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Ni umwe mu bari kuzamukana imbaraga zidasanzwe muri uyu mwuga, azwiho gusesengura neza ndetse akavuga ibintu adaca ku ruhande. Twihuse ku mwanya wa 6 turasanga Uwihanganye Fuad. Uyu munyamakuru yamenyekanye cyane kuri Radio TV10 Rwanda, kuri ubu akaba akorera kuri Radio Umwezi. Uyu nguyu rero akaba azwiho ubuhanga buhambaye mu kogeza no gusesengura umupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi. Akaba asanzwe yumvikana ku kiganiro Sport Bar kiri muri 5 bya mbere bikunzwe hano mu Rwanda n'abatari bake ndetse yemwe no hanze yarwo. Uyu nguyu rero akaba yarigaruriye imitima y'abantu benshi kubera igikundiro ndetse n'ubuhanga mu byo akora. Umwanya wa 5 turasanga umunyamakuru Rugangura Axel. Uyu munyamakuru amaze igihe kinini cyane kirenga imyaka 10 muri uyu mwuga. Yahereye kuri Radio Authentique FM, anyura kuri Contact FM ndetse no kuri Flash FM. Kuri ubu rero akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru kuri Radio Rwanda. Afatwa nk'umunyamakuru wa mbere wogeza umupira w'amaguru, bigashimisha imbaga y'abantu benshi. Ikindi rero yigaruriye imitima y'abantu batari bake kubera ijwi rye ry'itangazamakuru. Twihuse cyane ku mwanya wa 4 turasanga imfura yacu Jaric. Uyu munyamakuru yakoreye ibinyamakuru bitandukanye harimo nka Ruhago Yacu, Fan Club, Radio TV10 Rwanda ndetse na Radio Umwezi ariho abarizwa ubu, akaba nayibereye umuyobozi. Azwiho ubuhanga budasanzwe mu gusesengura umupira w'amaguru ndetse n'umwe mu banyamakuru bazi gutara amakuru atazwi n'ibindi binyamakuru. Ikindi uyu musore arusha bagenzi be buri kanya ku mbuga nkoranyambaga ze, abashyiraho amakuru y'imikino kandi agezweho, ku buryo byorohera umukunzi wa Ruhago kumenya buri kimwe cyose kigezweho. Bibutsa ko kandi turi kurebera hamwe abanyamakuru b'abahanga hano mu Rwanda bakunzwe n'abatari bake mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Twihuse twigere ku mwanya wa 3 turasanga Bayingana David. Uyu nawe rero ni umuhanga cyane mu busesenguzi, kuko buri magambo avuga aba ari mu buhanga buhambaye. Ibyo bikaba ari byo bituma yigarura imitima y'abenshi ndetse n'igikundiro cy'abakunzi b'umupira w'amaguru.
mwanya wa kabiri turasanga umunyamakuru Sam Karenzi. Uyu munyamakuru yakoreye kuri Radio Salus, TV10 Rwanda ndetse na Fine FM ariho abarizwa. Buri bitangazamakuru yagiye anyuraho yagiye ahabwa inshingano zo kuba mu bayobozi bakuru. Ibyo bigashimangira ubuhanga afite. Kimwe mu by'abakunzi b'imikino bamukundira, niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda umenya amakuru abandi batazi, akagira ubuhanga mu gutangaza akantu ku kandi ku nkuru iba yateje benshi amatsiko, ibizwi nka operation. Uyu munyamakuru ikiganiro urukiko rw'ubujurire rw'imikino akora nicyo cya mbere gikurikiranwa live n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube. Noneho ahatangirwa ibitekerezo, abakunzi bavuga ko Sam Karenzi akora kinyamwuga kuko aba adaca ibintu ku ruhande. Ibyo bikaba ari byo bituma ahora ku gasongero k'umwuga imyaka ikabakaba 15. Reka twizire ku mwanya wa mbere turasanga Abarigisha Jean Dodier, bakunze kwita Jadocaster. Iyo uvuze iri zina, buri muntu wese wumva radio ahita atega amatwi kugira ngo yumve icyo ugiye kuvuga kuri Barigisha Jean Dodier. Ni umuhanga mu gusesengura umupira w'amaguru mu Rwanda no ku isi, ndetse n'imikino itandukanye irimo nka volleyball, nawe yayikinnye igihe kinini cyane. Yabaye umutoza muri uyu mukino ndetse aba n'umuyobozi mukuru muri uyu mwuga mu Rwanda, FRVB. Uretse Jadocaster kubaziho amagambo y'ukuri, kuri kugaca mu ziko ntigushe, ahubwo kukaryamamo byaba ngombwa kukanarambiriza. Ni umwe mu bashinze radio Umwezi, anazamura abanyamakuru benshi by'umwihariko mu bo bakorana, akaba ari nawe watumye baba ibihangange mu byo bakora. Jadocaster kugeza ubu ni icyitegererezo mu banyamakuru bose bo mu Rwanda, gusa n'abana bose bifuza kwinjira muri uyu mwuga arabafasha cyane. Ndagushimiye cyane wowe twari kumwe, ari nako nkurarikira gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha. None se reka nkwibarize, wakoze subscribe, wakoze likes, wateye na comment? Ndagushimiye cyane, reka nkwibwirire nti bye.